kalktı. Azı inşallah şu vakitten faydalanıp bir kişine damladan bayan masala okursak hazır bilesiniz pastayanın namazın altında kişinin savabımız var. Şu gün ustazdan faydalanıp, ustazların ilimden faydalansak bize жақсы olur. Gelinize, jakın gelin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve kefâ ve salatu ve selamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtefâ emme ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı cemaat, Allah öz ayetine estağfurullah. Fi suretul Mulk suresinde estağfurullah. وَإِذَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. وَإِذَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ Egerde beyişke, tozokulukka bölünüp ulqiya fiha fevj tozoku bir cemaat azaptalış üçün taştalsa taştalat dedi. Mamay amalı jengil kelip, günösü uğur kelgenligine baylanışlı al tozokuluk boldu. Allah Teala anı hazinge tozok berişesine albarıp taşta dedi. Egerde bir cemaat tozoku buyurulsa se'elehum hazanetuha elem ye'tikum nezir hazin soravatar. Allah Teala ökül kılıp barıp tozok alıp barıp şıvap ottan bolğan kamçımen uğurup taşta uşunu dedi. Se'elehum soravatar hazanetuha tozok taşta uçup berince elem ye'tikum nezir silerden yüngörgö eşiňeri tıkıldatıp dep bir da'i ayında 5 vakit namaz azan aytılıp Allahu Akbar dep 5 vakit namazga peşinge çakırıp namazga çakırıp munavul halal, munavul haram, munavul İslam, munavul gayril İslam dep sana esketүүчү kelgen mi? Emnege sen şu tozokuluk bolup atasın? Tegi beşliklerge okşap nege sen beşikке kire algan joksun? Emnege tozokko buruldun? Senin üyüňü da'i kelgen emespi? Senin imamın aytkan emespi? Senin üyünde Kur'an var bele, senin atenen ayta bele dese o ayatın namısını okuyup. Sizler bu ayatı daim okuyuslar. Maalesef karam. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم قالوا بلى قد جاءنا نذير kelgen bizdin uyga meçitke dep çakırıp kelgen maga namaz oku dep imam aytkan munavul haram, munavul halal degen munavul riba, munavul halal dep aytkan haram menen halal dep esketүүчү kelgen fekezzebna sen jalgan aytıp atasın tiyaka kim barıp keliptir dep biz oşonu jalgançı kılganmız ve kulna ma nezzelallahu min şey Allah Teala Kur'an'dan, asmandan, özün alınan Kur'an sürgülemez. Ve biz mıskıllaganmız. İslam jönünde, Allah jönünde, Peygamber jönünde, kabir jönünde, ahiret jönünde, cennet, tozok jönünde süylögöndördü mıskıllaganmız. Sizler barıp geldiňer degenmiz. Kulna ma nezzelallahu min şeyin entum illa fi dalalin kabir. Adaşkan men emesmin. Adaşkan sensin. Sen adaşkandığın için özündün üyüngü tappay, menin üyüngü tıkıldatıp atasın dep men anı kelep mıskıldagam. Namaz okubasam da yüregim taza degenmin. Bundan geçen bana samoletde bile oturup kaldım. Namaz okuysun, okuyun. Ben namaz okubasam da yüregim taza dep dedim. Namaz okubasam da yüregim taza. Namaz okubagan meni men uğurluk kılbayım dep. Namaz okubaganı meni men jalgan süylebeyim. Namaz okubagan adam hiç kaçan jalgan süylebey koybayt, al jalgan süyleyt al. Oşentip dozokko buyurulup kaldı. Birok dozokko buyurulgandardın dozokko girip ketip bartkandagı akırkı sözün karap koyun. Akırkı sözün karap koyun. Kuday saklasın.
Kança adamlar oturabız. Namaz oku dep uuldarыбыз менен кыздарыбыз намаз окутай албай атабыз. Чынын айтканда. Акыркысы кара. Аятты караңыз салды. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. صدق الله. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع. Eğer bizge mınol imam, ceminin atam, cemina da'i, cemina qazı, cemina mufti, cemina muallim, nesma' uqquluqtu qılıp söylep bergende, av naqil, menin akılım jete turgan dengeyime jaraşa söylep bergende, ma kunna fi ashabi sa'ir, men tozoquluq bolbay elem. Tozoqa düşüşüme mınol menin eşindeki imam sebepker dep aytap. Bizge asla toşanda. Menin tozoqa düşüşüme atam sebepti. Anjene atam bana namaz jönündө aytkan жок. Maga atam Samsung alıp bergen жок dep uğlunuz menen kızınız kıyamatta sizge asılbayt. Maga iPhone alıp bergen жок dep Allah Taala iPhone'un üstüne sizge arızdanbayt. Meni atam bagımdatqa oygotpoy koydu dep sizge asılbayt bagımdattın üstüne. Özü meşitke barat. Bir günde 5 vakitta. Birok meni jür dep oşonda jelkeme katura urganda, je kolumdan kapı kısıp durup südüregende barmakmın da. Değil. Kanday gün al. Al gün estağfurullah billah. Yevme yefirrul mer'u min ahih ve ummihi ve abih ve sahibetihi ve benih. Sadakallahu aleyhi. Al şunday gün bir tuğandan kaçar. Balası atası men apasından kaçar. Eri ayalından kaçar turgan. Neye kaçar? O şimdi dok kılbaş üçün kaçar. Namaz okuş gerek. Namaz okuvaganlarga emne dedi Allah Taala? Allah Taala soru berdi. Ma selakakum fi saqar? Ma selakakum fi saqar? Saqar degen tozoqa sizlerdi qaysı nese türtüp kirgizip atadi? Emne sebepten kirip atasыңар? Dese bir ele cevap. Lem neku minel musallin. Namaz okuyaydık. Namaz okuyaydık. Demek tazamın. Namaz okuyan menen yüreğim taza degenlerge yok mu? Lem neku minel musallin. Namaz okuyaydık. Kuday saklasın. Mınavıl okuyatkan namaz bizi beyişke kirgizip anlattığına bir bilgiler. Bir dostum var evedek benim dostum. Jürsöň, namazga jürsöň desem. Jok men şımın günü tügü buzulup kalat. Ya erde ente aytan koy men şımın günü tügü buzulup men tırıştırgım gelbeydi. Bir kança jolu çakırdım. Gelbedi. Bir gün biz 5'im namazını okup bütsök. Salatu cenaze. Cenaze namaz dep ün çıkıp kaldı. Daro meşinin altına jiyin aldık. Anın jaşıl göynögü var ele. Jaşıl göynögüm tırışat. Jaşıl göynögüm tırışat. Jaşıl şımım tırışat deyiverçeler. Yürgün beni töperey desem de olbaytılar. Bir mezgilde tabuttun üstünde jaşıl materyal jabap kelattır. Bul kim? Bul kim dep janlarına sorasam bayağı. Şımım tırışat degen özü gel albadı birok adamlar anı mürüsüne kötörüp alıp geldi meşhur. Al namaz şunday namaz sala cenaze. Cenaze namaz al özüz okuyuz. Özgürler okup berip anada bizge. Ona şekilde al ne namaz bitti. Awwal ma yuhasabu al-'abdu min rabbih ba'da tevhid min as-salah. Mürüzünün içinde tevhidden giyinile Allah'ın cağızlığından giyine sorulatırdan en meruzli nese. Alem ne? As-salah. Namazı. Bu namazı şunda düşün cevap alırız. Yok, şunun aytkanda aylanadagı yaşap atkan adamlardın üyünün köptügünün mınol meçit kichine olup kalış gerek bolçu da. Kichine olup kalış gerek bolçu.
Еврей мұсылманға айтып жатыр. Еврей, мұсылман еврейге айтып жатыр. Мұсылман, еврей кәсіптешіне. Жақшылы, исламға жақсы кірішіп қалдық. Анткені біз жұма намазына мешіттің ішіне бақпай сыртына шығып кеттік десе, еврей мұсылман досының арқасын таптап, дағы деле ақылыңа кірелексіңер сілер. Сілерге пайғамбарыңар айтқан, салатан, екі намаз бар. Мұнафиқтерге ұшыл екі аялай ор келеді. Салатул фәжр ва салатул атама. Бағымдат намазы менен құфтан намазы өте ор намаз. Сілер жұмаға кіргендей бағымдат менен құфтан намазына жық жима болқасаңар, біз ошанда мұсылмандар күшіне кіріптір деп düşünөбүз деген. Жұмаға, бешімге көп келіп қалғандығыз, ал мешіттің айырнасында жашап, иштеп, басып кетіп бартып кіріп қалғандығыз ал. Ор жүкті көтересің. Мынауыл құрсақ та ор чындай. Шығып кеткен құрсақ ор, керілгер 10 килограмды ашық теле жүктеп жүреді. Омыртқа кіріп кеткен бияға. Грыжа пайда болған. Ушыны көтеріп жүрген киши үстіне жабылған 1,5 килограмдық одеялды көтеріп тұра алмай кеткен. 1,5 килограмдықты ырғытып көтеріп тұрбайды. Ошоға жеңіліп қалады. Одеялға жеңіліп бағымдатқа келе алмайды. Чынығы мұъминден, чынығы мұслимден, чынығы омманын намазы, ал бағымдат намазы менен құфтан намазына жұмаға келгенде келе тұрғанымызда, ал пешін асып шамға құдашында келе алады иншалла. Барыңыздарды намазыңыздар қабыл болсын дейді. Өзіңіз намазға келгенде үлгілені дағы балдарды естіп келуге шақырам иншалла. Аллах мешітінде қандай жиынаса, қияматта фирдауста дағы бізді мүтақабилин маңдай теске қылып Аллах ұшады дағы бір жиынасы. Амин. Аллахумма иннека афуун карим. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين.